Oh, hey, Voina, Manigong, Arunachal Pradesh, West Siang District, China border, Akanoma, Kabulami hi Rev.JH.Zahluna, tlawhna, North Mizoram District, Missions Director, Ania. Heta hianin unaupa tlawngte ai zolama dinthar tlawhna kan mission thruaitu omboka tin heta upa malsoma vaireng telama kan mission thruaitu oma la hianin cholhuna kan bial tu pastor Reverend P.C. Tlankima omboka heta hen North Mizoram District Mission Secretary pumangaya ombokani ani hi kan thiat thiam theina turin ama ai larin han soitaila puma vena unaupa puma vena MCS u ani ti chuan hei voina hianin helai manigong ram a kan UPC compound hi kan han kok kualanga so solaya biak in lian pui so lunglei district malakna sak nikum lokan hon tharania awang fit som thum adung fit som sari nia bia in lian tak mai nia chuan somiliam a son ten kan ram ri hi kal tha khu tami khu in chung tui ek de khu an bia in masania tunan school building kan la nei ro van school kan man turania khu ta tanga aliam a khonin latok taka hon kan ram ri hi oma ti chuan hei ti hian kal zela khulaya khon khu chauka oma khumi kom char liam khulaya de khona zunia ti chuan he ta hen aron chowa khulai thingkung thanga khon hemi moldung chho hemi quarter he aron huama azaw khop mai hi manigonga helaya nam lian tak puzen kan ti ho tere nam nang saje tribes anti ho lal gaubura som pathum obna noya omania chu pastor tabin puzena boralta helai founder pastor khami kha an nama hianin a ho tu pol takalonia khami malak na khan helai hi sangka ko som ko pasari khan reverend ke satin vela director line cheng sing khatin saje tribe ho ne na changa kan le ani khulai a khon than mol a ombokani ko than mi te tan than mol hei he ram thatak mai maningong kan han ne helom tak mai mai tuna maningong le a chevel kan thei chin te kan fangkol donani chuan hei kan compound hati hian khilai khin china atira kan introductory video kan din na lai khania khi pastor thandola hun line kan sakania kita khian anupui unaunu te lal thuam le ni nen khan rei vak lon om mana kan thriat theu angin ache sualta motor ache sualin ani khan anunna achan ta khilai ko tar changkhian pastor thandola lo chuk wanga an tlak na kora zong turin lo chuk thlati khanin arwangin mizoram hota khani chanchin lungchiat thlak tak ngai nom tak aneya ti chuan hei pathian ko ran hoten unau nu lal thuam liani te hriat reng na lung helai hen an phuna an chiranga in loving memory of Sister Laltuam Liani Tei, missionary, wife of Pastor C. Thandola, who sacrificed her life for the work of ministry on 12 January 2011, whom she served faithfully. Atia, led by Manigong local UPC, helai Manigong local church in Heihi, Ula no Tete Shiet Dingnan, and Low Pura. Hey hi achanchin hi soibel tutle mo khati lai kan general director Reverend VL dikasailo howin botin ona nulal thom len hi athi nu khan missionary title hi anpe ani missionary nu pui ni satliari god lovin missionary title kha anpe tan hei ro pui khop mai hei apia chia hian sister tete than pi chia hianin helaya madigonga kan founder pastor pastor tabin puzena than alo oma ani hi SSB ahead SI retire ania retire nuwa chanchin tha iso krista minga swalga idamna baptisma le tharawa pianna chanchin tha alo ria helai hian founder pastor alo nitani helai tol chung ko thran po hi ani malak na hianin kan nei ania azia khi
kan cheer don tiang o in loving memory of Tabin Pujen, Pastor, retired SI, SSB, and present GB of Korle Village, born on 11/11/1942. Served the Lord Jesus from 1997 and rest in peace on 26/9/2011. Elected by Manigong local UPCT candidate tani. Ani GB di helai gaubura. Political leader aluni hi heng mun ma pui kan nei thei phani Tabin Pujen azar ko thane kan zo na sakop maya mi maksak angreng tak paru pui de mai ni ka sap trong te ka thiam riu maya khate ang khanin ani kha a ui om hle a ti chuan kumsang ni som pakhat khanin men lo boral san ta ani